Zdravo svima! Danas pričamo o zabludama u engleskom jeziku. Koje su najčešće zablude? Jedna od zabluda koje nadam se već svi znate da apsolutno nije istinita, to je da engleski jezik možete naučiti za 20 dana. Čemu služe kursevi od 20 dana? Možete za 20 dana naučiti neke osnove engleskog jezika. Ako već imate dobro znanje engleskog jezika, možete savladati recimo deo neke terminologije. Ali za 20 dana vi kažete ja dobro govorim engleski jezik, ja uopšte govorim engleski jezik, tako nešto nažalost nije moguće. Također je druga zabluda o kojoj se ne priča baš toliko, ali koja definitivno postoji kod učenika, to je ja idem na časove engleskog jezika, ja tu dosta učim, nema potrebe ništa radim samostalno. Kogod bio dobar nastavnik, kogod bio dobar pristup, ako vi ne radite kod kuće, nećete imati jednako dobre rezultate. Također kad dođete neke više nivoje, kao što su B2, pa već i B1, ne govorimo C1 i C2, neophodno je da stalno konzumirate engleski jezik. Putem pisanih izvora, putem različitih podcasta, gledanjem filmova, serija i na druge načine. Ako ne volite filmove, možete i samo slušati podcaste i čitati. Tako da ovo ne može da funkcioniše. Također može biti problem na nižim nivoima, jer postoje materijali koji su tako prilagođeni da možete da slušate različite zanimljive stvari na engleskom jeziku koji nisu baš toliko knjiške, koji nisu kao iz udžbenika. To vam budi dodatno interesovanje za engleski jezik, a s druge strane može biti jako korisno za dodatno proširavanje vašeg vokabulara. Sljedeća, da kažemo, zabluda koja je bitan engleski jezik, to je ne moram da učim spelling, recimo ja mogu sve to da otkucam u Wordu, on će automatski da ispravi ili ću koristiti neki pretraživač, kao što Google Translate, ili ću koristiti recimo Grammarly. Oni mogu pomoći, ali isto tako mogu odmoći, pogotovo ako ne znate neke osnovne stvari da napišete u engleskom jeziku. Tako spelling mora da se savlada, moguće da se savladamo do kraja, vjerojatno nije, budući da engleski jezik zaista veoma neskodan za pisanje. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno mi pišite. I nemojte se oslanjati na mitove i na zablude. Također nemojte naučiti neku gomilu vokabulara od jedan puta, to će biti veoma pasivno znanje, nećete moći da ga upotrebite. Učite vokabular na smislen način. Znači, osmišljite sopstvene primjere, da učite vokabular lagano i postepeno, da ga primjenjujete u praksi. Vidimo se uskoro. Hvala vam svima. Zdravo!